Rahmet istedim. Bizde rahmet. Mene bir şılar var bizde Allah'ın şeker. Şunu yaşa getirsek, şunu alsak edi, şular mıydı? Ben bunu edeyim de. Araysa bizden bulup barımıza dostlar, mene hazır gene Baragan şehrinden aftına oluşundan da Rifka Tavulin idi. Bu bugün bizden zavda. Hazır men ona şın tümünden səhətlə qaşanrasın filə Tataristan'ın ad kazangan Zangaz işlikesi. Mesajayın bilim laureatı. Kompozitorumuz Rifka Tavulin Hakoloviç. Haydi alkışlıyoruz. Hayırlı kiş deb aytsam da bo'laydi, chunki kunduz boshlagan edik, hozir kishga yaqinlashdik. Sizga baringizga bek zo'r rahmat. Mana shulay yig'ilib kelgansiz. Bizning Tatar san'atini yaqin etgan itib. Ondan so'ng shu boshlab yozuvchi kompozitorlarni hurmatlab, Said Abdullina bigrak rahmat mana shu xalqni yig'gan, shu kompozitorlarni borlagan. Onun için bir güzel rahmet edesim ki de. Endi bizim görüntülü kompozitorlarımız var, endi bizim aksakallar. Aysikov Rifkat Aleyevич'e tağın bir kat rahmet edesim ki de. Onunla şu yerde bitip tura, gün sayın debeyterlik ayga bir tafkır şaltırata, günge bir tafkır debeytsem de bula. Şuna göre ol bik şu sanat için koyulurlar. Endi bizning bor edi shunday ko'rinishli mana bugun anglashlar yangradi. Olda bo'lsa Ibragimov Haris Aysevich bundan birinchi bo'lib shu uyushmani boshlab jiberdi. U o'zi arxitektor edi, hudojnik. Ham kichkina vaqtda muzikalar bilan shunday muzikani yaratgan. Tatarchada bek shuni da bilmaydi edi. Xotinim Arja edi. Lakin ko'ngli bilan Tatar için yanıp turdi. Mana shunday kishini esga oldilar. Ondan so'ng Firdevs abini esga oldilar. Olda bo'lsa kandidat texnik nauk bo'ldi. Bunda fizik texnik institutda ishladi. O'zi Tatariston yigiti, Qaybish yog'idan mana shunday kishini esga oldilar. Ondan so'ng Rinat Sharipjonovni esga oldilar. Olda bizning xalqimizning ko'rlikli muzikanti edi. Rahmet Allah'a. Siz mana shu kishilarni esga oldingiz. Ondan so'ng rahmat edersim ki mana hozir Abdulin Said Ahmedjanovich o endi shu kompozitorlarni borlaydi ham biram saram ularni o'zining yanına, o'zining qanot ostuna hozir yaqinaydi. Kompozitorlar ko'p tugul, ular штучный товар deb aytadilar. Şuna göre bugün qatnaşqanlar alar kompozitor bo'lurmi, yo'qmi, ansını bilmaymiz. Lakin kileri biram saram ko'rinib, sizning ko'nglingizga kira barsa, biz alarni da o'zimizning kompozitorlar deb sanarmiz. Men endi bilan Allah bersa, men endi o'zimning mana shu yozilgan jirim uchun bek zo'r rahmat aytasim keladi. Shu xonima çünkü bu jir benim 26 yaşta yazılan jir idi. O vaqtda men şeşlerde eli qapqara edi. İlham abi 78 yılda bu jirni boshqardi may oyida bizning shunday bir Dvorets Lenin deb atalaydi o vaqtda. Shunda birinchi bo'lib shu jirni boshqardi. Men anda bo'lmadim belgili. Lakin shundan so'ng menga shaltirata Rif her misyon kelib saat 4'ler indi tungi 4 ertangi 4 deb aytasim keladi. Bu moyay chunki yoqdi. Hozir misyon kelib. Shundan da keldi. 2 yosh xotin. Mana endi как сопроводительный balki o'zine ko'ra balletchiklardir endi. Mana san'atini yaratuvchilar. Mana men sizni hozir tanishtiram shu kiyini yozgan kompozitor bilan endi bularga. Bu kadınlar indi eteyinde bizde birinci sen çıkaş uyadık deyip bu kompozitorun balasıdır indi malayıdır. Çünkü kompozitör bulaş yol bularak bir zor kişi sakallı hem şu vakitte alı kişi bularak geçti. Lakin balay bulmadı ben o vakitte
кеше менә шундый җыр язылды. Шуңа күрә менә шу шигырьләрдән мин көтәм шундый матур җырлар халыкның күңелендә калырлык, бигрәк тә безнең татар халкында яшәрлек җырлар. Менә әгәр дә шушы композиторлар араларында шундыйлар табылса, безнең татар сәнгате өчен зур табыш булыр иде. Рәхмәт Сәйеткә, рәхмәт сезгә. Мин инде сезгә бер җыр булса да сезгә хәзер бүләк итәсем килә. Бу күптән язылган җыр. Балалар өчен монда безнең яшь балалар, бигрәк тә миңа Илфакның балалары ошады, чөнки Таңсылу һәм Шәүкәт мин аларны әле язып та алдым, чөнки татарча итеп әтисенең җырларын башкардылар. Кычкырып, нитеп, мин аларга багышлы бу җырны бу ана сынамында бик ярдәм итеп тордылар. Безнең группа поддержки дип әйтәбез бит инде. Ханыма исемен дә әйтте. Тагы ике ханым алар белән бергәләп без биебез дигән җырны халык сүзләре Biz, yakты gündən duymuyuz. Onlar şava jırlıyız da biyimiz. Biz biyimiz, bizning yaşa şapça, şoğunla biyim, hoşgava şapça. Biz biyimiz, bizning yaşa şapça, şoğunla biyim, hoşgava şapça. Yeşilin iteği bir ıstara, yeşile söz etmeyiz bir ıstara. Biz biyiz, bizden yaşa şapça, şoğunla biyim, hoşgava şapça. Biz biyiz, bizden yaşa şapça, şoğunla biyim, hoşgava şapça. Танцуем, песни разные поем, хлопая руками, вместе радость жизни создаем. Мы танцуем с вами, чат, 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 хлопая руками. Мы танцуем с вами, чат, 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 хлопая руками. Күңел ашқан биюді, араttım vardı müzik tarttım biюді. Abiyim, hoşgava şapça. Biz biyiz, bizden yaşa şapça. Abiyim, hoşgava şapça. Abiyim, hoşgava şapça. Hoşçakalın şapça. Hozir endi tag'i chaqiramiz o'zimizning Abdulin Said Ahmadjonov shuni qayoqda bizning ayyi bilan. İfade artık icralarımızda şunları. Yo'q endi bo'ldi. Konsertimiz bek zo'r. Shunga ko'ra men shuni aytasim kela. Mana uyushma yasharga tegish. Onun konsertlari tanında ko'proq bo'lsin uchun siz kelajakda shu konsertlarga